God a great praise. Para kay Lord. Come on. May mas malakas pa dyan. Yan na ba yung kaya nyo para kay Lord? Palakpak ng breakthrough. Palakpak ng blessing. Palakpak na alam mong may mangyayari ngayong umaga sa buhay mo. You will never be the same again. Glory to God. Hingnay mong katapat. Karong adlaw. Ambot, pag na ako sa Happy Church, ma-happy magiging ko. Hallelujah. Today, amen? Karong adlaw, na ay pinasahi nga himuon si Lord sa imong kinabuhi. Amen? Glory to God. This morning, I believe that God wants us to increase our faith. Sige na mag-increase akong faith, yes. But the Bible says, each and every one of us, gitagaan ta sa Ginoo og measure of faith. Say with me, measure of faith. Ang pagtuo ni Pastor Alita sa imong pagtuo, lahi ra. Lahi-lahi tag pagtuo. That is why every day we have to desire to have an increase of measure of faith. Amen? Yan ang katapad. Isa ka sa Ginoo ang imong pagtuo karong buntaga. Kana bitang makatuo ka sa Ginoo nga wa nay limit. Murag hinay man. Kana bitang pagtuo nga way miti-miti. Amen? Ayaw lang pagtuo nga Lord unta makakaon ko Skyflex karong Ginoong lunch. Mura kag naggamit og atomic bomb pampatay og lamok. Kanang imong pagtuo gamita para ma-display ang gahom sa Ginoo yag pagkamaayo. Amen. Thank you, Lord. Sa kanato trato mga kamot, Lord, today I pray God that you're going, Lord, to speak to us through your word. Lord, let each and every one of us here today would receive, oh God, a portion and a measure of faith in the name of Jesus. That we will come out in this place, no more doubt, no more fear, no more worry. But Lord, we are overflowing in our faith with you, Lord. Thank you, Jesus, that each and every one of us are part, oh God, of a family that has a faith in you, Lord. We believe, Lord, that it is through our faith that your hand will move. Not our needs, but through our faith. We come to you by faith in prayer. We give in faith in prayer, God. We expect in faith, hallelujah. We receive our salvation in faith in the name of Jesus. We have our breakthrough in life by faith, Lord. Everything happens in faith because faith is the language of heaven. So today, God, teach us your language. Teach us your words, Lord God. Words of faith and not words of doubt. We will walk by faith and not by sight, oh God. Thank you, Jesus, as each and every one of us here, Lord. Kung naamay mga uban diri Ginoo nga nisulod aning lugar, bukat ang kasing-kasing, daghag problema gidala Ginoo, daghag mga kabalaka, daghag mga worry. I pray, Lord, nga i-overwhelm nimo sila Ginoo sa imong gahom karong buntag Ginoo. Mugawas mi aning lugar Ginoo, madinaugol, makusganon Ginoo, puno og pagtuo, Lord, nga walay imposible nganha kanimo, O God. Salamat, Lord, karong orasan naa na kay ginahimo sa mga kasing-kasing. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name. Amen, 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 amen. You can now take your seat for a minute. Glory to God. I feel the presence of God in this place. Alam mo, pag naaga niya ang presensya sa Ginoo, imposible nga way mahitabo. Si Jesus sa Bible, kung asa siya muadto, kung asa ang presensya sa Ginoo, naagi mahitabo. Naay healing, naay deliverance, naay provision. Something is going to happen when the presence of the Lord is present in the place. And I'm here today and declaring to you that the presence of God is in this place. Hallelujah. Amen? Pag singgit pa lang nato ganina, grabe. No? Murag na ay pasabog si Lord karong buntaga sa ato. Amen? Tell the person next to you, expect great things from the Lord this morning.
We had a great time this morning. Kaninang first service, we had a great time. I share about no more delays. If you're here, you are blessed. But I'm going to share a different message this morning, which I believe the Lord is leading us to really increase our faith. Kinitanan inyong nakita. Kinitanan mga panghitabo sa atong simbahan, pinaagi ni sa pagtuo. Now, listen, I want you to understand this. Everyone in this place. Kung muduol ka sa Ginoo, ayaw duol sa imong pagkinahanglan. Okay? Kay si Lord, dili matandog sa imong pagkinahanglan. God is not moved with our needs. He is moved with our faith. Salamat sa kusog kay nga amen. Patrohon ako ha. Si Lord, dili matandog sa imong pagkinahanglan, pero matandog siya sa imong pagtuo. Okay? That is why each and every one of us, when we come to the Lord, ayaw pagduol sa Ginoo nga, Lord, luoy kay ko, Lord, luoy kay ko. Lord, luoy kay akong bana, luoy kay akong anak, Lord, luoy kay akong life, Lord, luoy kay akong bulsa, Lord, luoy kay akong negosyo. When you come to the Lord with that kind of attitude, the Lord cannot move His hands. Kung kaluoy lang ang basihanan sa Ginoo sa pagtubag sa itong mga pag-ampo, ang mga tao unta sa India, ang mga tao sa Haiti, ang mga tao sa mga lugar, ang mga pobre, mauna-unta ang una na panalanginan. Pero dili ang Ginoo matandog sa imong pagkinahanglan, matandog ang Ginoo sa imong pagtuo. Imong katapad, pagtuo lagi. Amen? Mauna, kada adlaw, the Bible says, Apostle Paul teaches, fight the good fight of, say it, say it, faith. Amen? Ang imong kalaban, dili imong katapad. Ang imong kalaban, dili ang imong silingan, nga nagdaot ni ma. Ang imong kalaban, dili ang pagkinahanglan. Ang imong kalaban is a fight of faith. This is a fight of faith. Every day, when we wake up in the morning, we are in a fight of faith. Amen? That is why the enemy, number one, wants to destroy your faith. Because the Bible says, without faith, we cannot please God. Kung walay pagtuo, ang imong pag-anhi diri, kung ni-anhi lang ka dinhi, nga lingaw-lingaw lang, anhihan nila ka diri, kay pastime lang nimo. No. Sayang imong pag-anhi. Pero kung ni-anhi ka, uban ang pagtuo, God is pleased. Ang imong pagsimba, uban ang pagtuo, God is pleased. Ang imong paghatag, uban ang pagtuo, God is pleased. Because without faith, it is impossible to please God. Faith is very important in our Christian life. That is why the enemy is after your faith. And you have to be determined each day to increase your faith. How to increase your faith? Read the Word of God. Hear the Word of God. Faith comes by hearing and hearing and hearing and hearing the Word of God. Amen? The more you hear the Word of God, the more faith will increase. The more you can operate in a supernatural. The more you can operate in signs and wonders and miracles. Matingala ka, ang dako nga problema, kaya raman day kayo ni. Because your heart is full of faith and not full of doubt. Amen? Open your Bibles with me to Hebrews chapter 10, verse 23. Hebrews chapter 10, verse 23. Sabi dito, let us hold fast. Say with me, hold fast. One more time, hold fast. King James Version, kapatid. King James Version. King Joel's Version. King James. Okay, kung meron tayo dyan. Yan. Yan na. Let us hold fast the profession of our faith. Yun. Without wavering. Hold fast to the profession of your faith without wavering, for He is faithful that promise. Hold fast. Let's jump into verse 35. Cast not, verse 35.
Cast not away, therefore, your confidence, which had great recompense of reward. Are you here? Are you listening? Nung binasa ko po ito, sabi ko, Lord, it gives me a picture. Okay? It gives me a picture that there is actually every day, there is a conflict. Every day, something is trying to take away our faith. Are you here? Are you here? Kada adlaw na ay gusto mo bira, mo tanggal sa imong pagtuo. Murag na ay tag of war. Fight. There is a conflict. That is why Apostle Paul said, you need to hold fast. Guniti. Hold fast to the profession of your faith. Why? Because he that promised is faithful. Are you here? Iyon ko tapad, guniti na imong pagtuo. Hold fast. Amen? Padayon. Ayaw buhi, ayaw undang, ayaw surrender, ayaw quit. Salamat sa duha ka amen. Ang dili mo undang, mo ingon og amen. Miski unsa ang mahitabo, hold fast. Gunit. Mauna ang picture nga gusto sa Ginoo nga alagaan nato ang atong pagtuo. Kay nga naman, adlaw-adlaw, the world out there, paggawas nimo na ay doubt dayon, na ay mga worries dayon, na ay mga problema dayon. And if you are not a person of faith, you will give in. You will be discouraged. But the Bible says, you need to hold fast to the profession of your faith. Say amen. Dili pwede nga dasig ka karon nga ugma di na. Paminaw. Dili garantiya nga dasig ka karon nga dasig na ka forever. Hello. Dili garantiya nga mainiton ka karon nga mainiton na ka forever. Kinahanglan adlaw-adlaw muhimo kag desisyon nga kuptan na. Gunitan na, dili buhian. Hold fast. Every day you have to make a decision, a choice that you are not going to let go. Whatever happens. Ini mo katapad, ayaw buhi. Ingna, ayaw buhi. Kay kinahanglan niyag reminder karong buntaga. Amen? Nganong kinahanglan man ta dili mo buhi? I want you to understand. Ang panalangin para lang sa mga tao nga wala ni buhi sa ilahang pagtuo. Ani man ko datong usahay atong mindset. Pag naa kay problema, Lord, nakay problema Ginoo. And then nakagawas na ka sa problema, automatically ang imong hunahuna, panalanginan ako sa Ginoo. Mali. Dili tanan ni agig problema og nakagawas sa problema na ay panalangin. Dili. Kinsa man ang panalanginan? Kadturang ni agig problema, gigunitan ang saad, wala gibuhian. Paggawas sa problema, gunit-gunit gihapon niya. Amen? Amen? Are you here? Dili tanan mo agig problema, paggawas na ipanalangin. Ang makadawat sa panalangin, kung unsa to o kinsa ang naggunit ra gihapon sa saad. Klaro? Klaro? Come on! What matters is not you go through the storm and after the storm you're free. No. What matters is this. What you are holding after the storm.
what you are holding after the storm. Kay usahay, pag agig problema, tunga-tunga sa problema, wa ka antos, gibuhian. Hello? Paggawas nimo, walay ibubo nga panalangin ang Ginoo. In Hebrews chapter 6, chapter 10, verse 35. Tanawa, cast not, 35. Cast not away, therefore, your confidence, which has great recompense of reward. It is your faith after the storm. It is what you're holding on after the storm will give you the confidence to say, Lord, human na ko sa akong problema. Asa na ang panalangin? You will have that confidence. You will have that confidence. Kung niagi kag problema, ug wa nimo gibuhian ang saad sa Ginoo, naa kay confidence nga musulti sa Ginoo, Lord, ambi na ako problema, ako saad, ako promise. Are you here? I remember Caleb. Si Caleb. I remember Caleb. Kisa nakaila kang Caleb. Si Caleb, original 12 spy, original 12 leaders, okay, ni Moses. Sa diha nga gisugo sa Ginoo si Moses, Moses, pagpili og 12 ka tao, ipaadto sa promised land. Adto didto. Si Moses nagpili og 12, usa didto si Caleb. Pagsulod ni Caleb, naa siya'y nakit-an. Unsang iya nakit-an? Ang bukid sa Hebron. Mount Hebron. Pagbalik niya kang Moses, wala na nawala sa iyang isip ang Mount Hebron. Maunag yun niya akong panalangin. Maunag yun niya ang akong harvest. But the Bible says, 40 years pa sila bago nakabalik para makuha ang land of promise. Na ay mga battles, na ay mga grabe nga mga gira. But Caleb never let go of the promise. After 40 years, pagkitaay nila balik, unsa yang giingon? 85 years old na siya, ha? Ana siya, Joshua, ambi na tong bukid, nga gisaad sa Ginoo. Amen? Gikan sa gira, gigunitan ra gihapon niya, ambi na tong bukid, nga gisaad sa Ginoo sa akong kinabuhi. Amen? I tell you, somebody here in this place needs this. Kung niagi ka og storm sa imong life, o gigunitan gihapon nimo ang saad sa Ginoo, karon paningli si Lord, Lord, ambi na tong bukid nga imong gisaad sa ako. Come on! Come on! Have that confidence. Last year, akong mama naoperahan sa brain. Last year, akong papa naoperahan sa heart. Recently, ang akong mga anak, Jayden, nagka-dengue. Na pneumonia, grabe, hand, foot, and mouth disease. Grabe ang atake sa amo sa yawa. But I said, God, you're up to something great. Pagkahuman atong tanan, barugkos presensya sa Ginoo, Lord, ako na'y maningil. Just like Caleb, give me my mountain. Give me my mountain. Give me my mountain. You only have the confidence if you will not let go. Ini mo katapad, ayaw buhi sa saad sa Ginoo. Amen? Usahay manggod. Ang kalaban sa pagtuo, oras. The enemy of faith is time. Usahay pag naakay ginatuuhan, pero wa pa ni abot. Lord, 1 week naman ko ampuan ni Lord. Lord, 2 weeks naman ko ampuan ni Lord. 1 month naman ko ampuan ni Lord. Lord, 1 year naman ko ampuan ni Lord. Lord, 2 years naman ko ani ampo, Lord. Ang kalaban usahay sa pagtuo,
ang oras paghulat. Naa ba diri sa inyo ang naamoy gituuhan sa Ginoo? Naamoy ginapangayo pero medyo dugay-dugay na pud. Usahay medyo nakalimot na gani ka? Naa ba taas daw ang kamot daw be? Kay karon mangayo ta sa atong bahin sa Ginoo. Amen. Daghan. No? Usahay kapoy maghulat. Maragwa man ko'y nakadunggan nga amen. Wala siguro na din sa Happy Church, basig na sa Outer Space Christian Fellowship. Pero usahay ra ba? Sa tinud-anay lang, kapoy maghulat. Ambot kung ako ra ba ni? Tapos usahay, dili lagi kapoy. You become weary. Kung kapoy na ka, ang imong kamot, musakit. There is weary in waiting. There is pain in waiting. I don't know kung nakarelate mo, pero I'm just saying the word of God today. Sometimes we come to a point kasi taghulat sa Ginoo. Lord, wa pa man, usahay kapoy na. Tungod sa kakapoy, sakit na imong kamot o ginunitay sa saan sa Ginoo. Lord, kapoy, sakit na Lord. Lord, sakit na kayo. Naka-experience na mo, anak? No? Halos kitang tanan. Experience na. Ano usahay, the number one tendency, kung masakitan na ka, is to let go. Right? The number one reaction when you are in pain is to let go. Di na makaya, Lord. Basta ka Sunday na lang. Wa na isimba-simba. I'm speaking from my heart today because I believe somebody needs this. We become weary in waiting. There is pain in waiting. Asa naman itong mga saad ni mo, Lord? And little by little, natingala na lang ka, nawala na sa imong pag-ampo, nawala na sa imong focus, nabuhian na di ay nimo. Today, I want to encourage you from the Word of God. Sakit, kapoy, maghulat. Pero palihog, ayaw buhi. There was a person in the Bible nga mismo siya nakasinati ni ani. In 2 Samuel chapter 23, 9 to 10. 2 Samuel 23, 9 to 10. Next to him was Eleazar. Say with me, Eleazar. Son of Dudai, the Ahite. As one of the three mighty warriors, he was with David. Okay? Ubay sa ni David, ha? He was with David when they taunted the Philistine gathered at Pasdamim. Say with me, Pasdamim. So naa sila sa battle of Pasdamim. Nakikaway sila. Okay? Then the Israelites retreated. So samtang gagira sila, tingala sila ang ilang makauban, ni back off man. The army of Israel retreated, but Eleazar stood his ground. He stood his ground. He held on. He stood his ground, struck down the Philistine till his hand grew tired and froze to his sword. Nipilit ng iyang kamot sa iyang espada. The Lord brought about a great victory that day. Can I have my sword? Props ko ani ron. Si Eleazar was with David. Dito sila sa Battle of Pasdamim.
Kay naay area, naay lugar dito nga gitawag nga Pasdamim. Naglaban ang Philistine together with the Israelites. Sugod! Sing, sing. There was war and they were fighting. Grabe ilang gira. But little by little, natingala si Eleazar. Natingala siya. Pagtanaw niya sa iyang kilid, nanaga naman. Uy. Hello? Biyaan naman siya. To the point, nga paglingin niya, usa na lang yun siya nabilin. Kinsa ka-experience, ana? Sa sugod, daghan mo, fight! Grabe! Sige pa, sabay-tabay, I'm with you, heart and soul. Sige, come on, let's go. Let's conquer, come on, let's fight. Let's have faith, come on, let's believe God for this. And later on, natingala ka. Taon-taon natingala ka, ikaw na lang may usa na bilin. Asa man to sila? Kesa di rin naka-feel na you are abandoned. You're alone. Ikaw na lang galaban sa imong pagtuo ba? You're alone fighting in your family. You're alone fighting. So una mag-prayer mo daghan karon ikaw na lang usa. Amen. Mag-prayer meeting ka ikaw ra isa. Ikanta pag mo, nalipay ko igsuon ani ka sa Ginoo. Tapos ikaw ra isa. Hallelujah. Ang gihimo ni Eleazar, the Bible says, iyang gilubong ang iyang tiil. He stood on the ground. And he fight. No, we can laugh at this. Pwede tayo katawa. But I want you to really take this seriously. Because that time, everybody left him alone. That time, everybody, just pulled back and retreated. But he said, no, I'm going to stay. I'm going to hold on. I'm going to fight until this battle will end. And he fight, 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 and he fight. Thousands namatay, 2,000 namatay, 3,000 namatay, and he never stopped. And the Bible says, niabot ang point ng iyang kabot, kapoy na. His hand grew tired. His hand grew tired. His hand grew tired. To the point nga kapoy na, sakit na yung kamot. Sakit na yung kamot. Pero gusto niya mabuhi. Di na siya kabuhi. Because the Bible says, his hand already frozen to the sword. He wants to let go, but it's too late to let go. It's too late to let go. He was fighting. Later on, ang iyahang fight was no longer on the battle, but his fight is now on the discouragement. Because nag-iisa na lang siya. His fight now is in the weary. He is weary. Kapoy na siya. His fight is in the loneliness. Ako lang man usa. And maybe some of you feel that way. You feel that way. Maybe some of you here, you are in the battle of Pasdamim. Ang tawag na ako, you are in the battle of Pasdamim. Where you feel everybody is rejecting you. Everybody is leaving you. Everybody is pulling back. And you feel alone. The battle in Pasdamim is the time that you are so tired. Kapoy na magpugtuan ni Lord. Oy, kapoy na kay ko. As human as we are, makabati tag-iunana. Di man tarubot. Makinagani, kinahaglag pahulay, ikaw pa. Hello? Niabot sa punto sa among kinabuhi nga, sige, mig-fight. Ikapoy na mi. Lord, kapoy na. Ang fight na to, wala na sa atong kalaban. Atong fight karon na sa atong kaugalingon. I am tired. Your fight now is in the fight of loneliness. And you're tired. But the thing is this.
Tungod sa kadugayon niya, sige laban. Sa kadugayon niya, sige hold on. Gustuhon man niya unta, buhian ang espada. Pero di na niya mabuhian. Nipilit na ang espada sa iyang kamot. Nakasulay mo, anak. Sa kadugay-dugay, di mo nagsalig, nagtuo sa Ginoo. Gusto na unta, di mo give up, pero di nakaka-give up. Amen. Di na unta ganahan mo simba, pero naman mutindog man yun ang imong lawas o magpangita o simba. It's too late to let go. Di na unta ka magwali sa pulong sa Ginoo, pero di na ni mo mapugnan, makawali man yun ka. It's too late to let go. Your hand is now frozen to the sword. I remember, sa diha nga natawo si Jaden, ang akong first baby. Siyempre, nagtuon pa ta. Mahimong amahan. Ang mama, operada. Kaya na CS man. So, walay choice ang papa ang magbantay tibok gabi. So, akong gibit-bit si Jaden. Tanan kanta. Ako na na-compose. Nakatry mo, ana, mga papa. Ikan sa kanta sa simbahan, abot nag-Christmas song. Grabe kayo. Sige na mo. Magsugod og hilak alauna, mahuman og alas 6. Di pagyud pabutang. Kapoy na ka. Katulgon na ka. Pero kini akong na-amaze kay pagka alas 6 natuog na siya. Daw kay pagbutang nako, pagkuha ni Judith sa bata, ikuha niya mo bata. Alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, 5 ka oras nag-ana. Kabulukan na shock ko kay ako kamot nag-lock na ana. Lab, unsa man ni lab, di na ba ni matarong lab. Naka-try na mo ana. Na-lock na yung kamot, di naman ni naunsa naman ni oy. Sa kadugayon ni mong gunit sa bata, nalak na imong kamot. Dito ko kitudluan sa Ginoo. Sa kadugayon ni mong gunit sa iyang saad, malak na ang imong kamot. Di nakakabuhi. Planuhon man imo mag-backslide, too late na. Di nakaka-backslide. Amen! Amen! Planuhon man imo ma-discourage, di na ka ma-discourage. Naporma na imong kamot. Come on! Gusto man imo mo balik sa imong karaang kinabuhi, di nakakabalik. Naporma na ang imong kinabuhi sa Ginoo. It's too late to let go. It's too late to let go. Amen. Gunit lang. Miski kapoy na. Miski sakit na. Pero mabot ang punto sa imong kinabuhi. Gusto man imong let go. But you will never let go anymore. You cannot let go of your relationship with God. Matingala ka, hindi na kaganahan mag-devotional, pero imong body clock, mumata nag-alas 5. Pukahon na ka. Amen. I tell you, it's too late to let go. Happy Church, we've gone this far. Wala nang atrasan. Sulong! Laban! Amen? Tell you. Nagsugod naman tag duha ka service, punan na natong ikatulo. Nagsugod na tag isa ka bus, punan na natong usa. Amen? I tell you. Nagsugod naman kag usa, kumplituhan na nag-12. Na 12 naman ka, 144 na lang na. It's too late to let go. Come on. Hallelujah. Nga anong ginaalaw mo na sa Ginoo?
Anong Lord? Dugay-dugayon man gyud nimo. Ang purpose ana dili para pasakitan ka. Dili para pahulaton ka. Ang pinaka-purpose ana para purmahon ka. Salamat. Para purmahon ang imong kamot. Para matraining ang imong kamot. Pagtanggal sa espada, murag gihapog kag naay espada. Ay buang-buang diha ron. Amen? Amen? It's for the Lord to shape you. You are formed for battle. Amen? You are formed for battle. Tanawan ni, in Psalms 144, can you say 144 dire? Psalms 144, tayo naman. Blessed be the Lord. Praise be, blessed be the Lord, my rock and my kin and firm strength. Itong purpose ni Lord, who teaches my hands to war and my fingers to fight. Gipurma ra di ay sa Ginoo ang imong kamot. Amen? Para pag-abot sa mga pagsulay, you know how to fight. Amen? Di dayon kadali mapilde. Di dayon kadali mabalaka. Di dayon kadali ma-discourage. Di dayon kadali mangluod. Yung katapad, ayog luod-luod. Kaya ang mangluod, luod. Amen? Ang taong nagtatampo, walang balak mag-grow. Sa simbahan daghan kayo na, di lang malamanuhan ni pastora. Namanuhay mo kagalingon. Amen. One of these days, managhan pagid mo. Oh, ayaw pag-expect si pastora, pero may siglamana sa niya, hala. Malak Diyos, pastora na. Ang solusyon, ani, himuan ninyo ka ng murag si Jollibee, gani, nga nag-ana lang sa gawas. Daw ni pastora. Hala, pastora, salamat kayo, ha. Di ba? Miski 10,000 pa mo, kaya kayo. Your hand now is formed for battle. Amen? Sa una, lisod. Pero kung na-train ang imong kasing-kasing, na-train ang imong kamot for war, natingalak, sa'yo naman eh. Wala na bago ang problema. Ikaw ang mabago. Hindi mo katapat, imong problema din na mabago. Ayaw, sige, ang Lord, baguha ko problema. Di lagi na mabago. Your problem will not change. You will change. Ikaw ang mabago. Ikaw ang mo great. Ikaw ang mo grow. Muna pagtanaw naman sa problema, gamay. Pero wala na nabago. Ikaw ang ni-grow. Come on. Why? Because you are shaped for battle. Amen? Come on, warriors! Walay Cleveland diri ha. Warriors! Woo! You are shaped, you are formed for battle. Do not let go until you receive the blessing of God. Na-remember niyo si Jacob? Sa dihagi gunita niya ang messenger sa Ginoo? Naana to messenger sa Ginoo? Buhiin ako ba? Ilagi ko. Mahala ka diha. Di takaguni bihian. Buhiin na lagi ko. Di lagi. I will not let you go until you bless me. Kana nga klase nga pagtuo ang ginapangita sa Ginoo. Amen? Wrestling sila tibok gabi. Bahala ka, apoy na kayo. Bahala ka, Lord. Allah. Genesis 32 verse 26. Pasig nagkakatik lang mo ha. The man said, let me go, for it is daybreak.
But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. Bahala ka, Lord. Ikaw ko mabuhi, ane. Amen? Amen? Usahay, pina ako napansin. Sa naapay problema, kusog ka mugunit sa Ginoo. Pero sa kahayahay na, wala. Hello? Mura kang katong unggoy gani. Itong unggoy bitaw, di ba? Itong nagbagyo, gunit ka ng unggoy ba? Bahala ka. Gunit ka mo tiil. Ikog pa imuha. Iski asa lagi. Wagid ang bagyo. Wagid kahulog sa unggoy. Pagkahuman sa bagyo kay naan na may huyuhoy. Kaya itong igo sa tingkoy sa dalunggan sa tagak. Kadawat lang sayang exit, natagak na. O na nga, naman, di ba? Naman. Ang aman, naman, di ba? Lagi. Ay, kumpiyansa lagi. Amen? Pwede ba nato isaad sa Ginoo nga kung padatuon na taniya, musamot tagkadot-dot sa iya? Musamot tagkagiber? Murag hini, musik pasura na may amen, come on? Kung ipromote na sa Ginoo, samot nga mag-cell group, mag-alagad, mag-training, kung pag-graduaton ka sa Ginoo, amen? Kung na-professional na ka, samot ni mo i-acknowledge si Lord sa imong kinabuhi, pwede ba na? Do not let go! Kung naman ka kinahanglan, i-quit. Quitting. Quitting. Let go, letting go. Are you here? Discourage yourself to be discouraged. I tell you. Why? Because only those people that hold fast will be blessed and rewarded. Hebrews 10:35 NIV, my last scripture. So do not throw away your confidence. It will be richly reward. Amen? Ang magpabilin, bulahan ug panalanginan. Amen? Sa mga first-timer, do not let go. Karon, nagsugod na mo sa hawid sa panalangin sa Ginoo. Sa saad sa Ginoo. Next Sunday, ayaw nag-let go. Ayaw na. Gunit lang. Abot, second timer na ka. Pagkasunod, ayaw let go. Third timer na ka. Hangtod ma-fourth timer na ka. Oh. Amen? Amen? Kay dili ganahan sila ng Kristohanon nga kuan. Christmas light. Tuwa na pod. Naikaon, tuwa na pod. Way kaon, wa na pod. Anniversary, tuwa na pod. Uy! Prayer, wa na pod. Christmas tree. Karong Pasko, daghan na pod. Naan na pod. Hello. Ini katapat, ay nataana. I will hold fast. Amen? Kaysa dili mo buhi sa saad sa Ginoo. Sa iyahang gugma sa Ginoo, sa iyahang calling sa Ginoo, sa iyahang ministry sa Ginoo. Come on! Sa iyahang relationship sa Ginoo. Kung ikaw na singgit o kusog, I will not let go! Woo! Amen? Kung nakakay ginapangayo, nakakay ginaampo sa Ginoo, kaluwasan sa imong igsuon, sa imong pamilya, sa imong bana, sa imong asawa, restoration sa inyong family, breakthrough sa imong finances. Come on! Hallelujah! Do not let go.
Kini ako natingalahan. Lord, grabe no? Si Eleazar, hikapoy na. Nasakitan na iyang kamot. Halos di na niya maarsayahang kamot. Pero nganong nidaog raman gihapon siya. Because the Bible says, God brought about a great victory. Why? Because when you stand for God, God will fight for you. God will fight for you. He is fighting for us. He is fighting for us. He is fighting for us. Tell the person next to you, God is fighting for you. Amen? When you stand in faith, mubarog ka, God will fight for you. Today, ang uban sa inyo ha, kataga ko na ginag-espada. Lord, hapit na. May nala nakasimbas Domingo. Thank you, Lord. Hindi rin ako nakitaan nga ang tanan naggunit sa saad sa Ginoo. Ikaw pod pagagunitan sa Ginoo. Lahi man ang ikaw ang naggunit sa Ginoo, lahi ko nang ang Ginoo na ang naggunit nimo. Lahi na. Kaya ang imong strength na limitation. Kung ikaw rin naggunit sa Ginoo, mabot ang panahon nga mahulog yun ka. Pero lahi nang ang Ginoo na'y naggunit sa imo. Maunay nahitabo kang Eleazar. The Lord brought about a great victory. Eleazar was not fighting alone. He is fighting with the armies of heavenly hosts, with the King of Kings and the Lord of Lords, the great I am. Today, you are not fighting alone. Kanay mo problema? You are not fighting alone. God is with you. Hallelujah. Come on. Amen? Stand up to your feet this morning. Stand up to your feet this morning. Glory to God. God's presence is indeed in this place. Thank you, Lord. Hold on. Hold on to the promises of God. Raise up your hearts and hands. We will worship the Lord for a while. Let's worship the Lord for a while. Come on. Yes, Lord. Do not let go. Do not let go. Worship the Lord. Give Him worship. Hallelujah. Sing it. Hallelujah. Oh, you have won the victory. Hallelujah to the King. Hallelujah. You have won it all for me. You have won it all for me. Oh, death cannot hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. I don't want to miss this opportunity today. Just very quickly today, I want to pray for everyone here that would say, Lord, give me the strength, give me the grace, so I can hold on and not let go. If you are that person, I want you to come forward right now. I want to connect my faith with you. I want to pray with you today. Kung naa kay ginagunitan karon sa Ginoo, come. This is now the time that the Lord is going to fight for you. The Lord is going to fight in behalf of you. The Lord is going to stand for you. Do not let go. Kapoy na. Sakit na. Do not let go. Do not let go. Do not let go. Whatever happens, do not let go. Stand. Barog. Fight. Do not let go. May mga persecutions, do not let go. May mga problems, do not let go. Fight. Fight. You're holding on to that thing for a long time. Ay, kabala ka. God will give you the victory. Come on, raise up your voices to the Lord today. Yes, God. I want you right now to raise your hands. Pero guniti ang imong fist. Muragag nagakumo sa Ginoo. Muragag naa ginagunitan. Come on, yes. That's right. Raise up your hand pero naa kay ginagunitan. That's a sign that you're not going to let go. Come on, everyone in this place. Yes, Lord, we will not let go of your promise. We will not let go, God, of your word.
We will not let go, oh God, of our relationship with you. Whatever happens, Lord, today in the name of Jesus, oh God, oh, something is coming big. Something great is about to happen. A great victory is about to happen in your life. God will brought about a great victory. Do not let go. Your faith will be richly rewarded. There is recompense of reward. There is recompense of reward. Come to the Lord with confidence. Sabihin mo kay Lord, Lord, give me my mountain. Give me my portion. Give me my blessing. Ilaban mo yan ngayon. Ilaban mo yan. Give me my blessing. Give me my portion. Give me my disciples. Give me my 144. Oh God. Yes, Lord. Heavenly Father, you said in your word, those who come to you in faith, you will not reject them. In the name of Jesus. Lord, we know that you are the rewarder of those who diligently seek you, of those who come to you with faith. Today, God, thank you that each and every hearts, Lord, are full of faith today. Release that great victory. Now, receive it now, now, victory! Is happening in this place. Huwag mo nang isipin yung rejection. Huwag mo nang isipin yung lumalaban ka alone. Huwag mo nang isipin yung parang nag-iisa ka. God is with you. God is with you. Look at me for a while. Look at me for a while. Today, kanina binasa natin, si Eleazar lumaban sa place of pasdamim. Say with me, pasdamim. Alam niyo ibig sabihin ng pasdamim? Sa original Hebrew word, ang pasdamim is the end of something. Akala ni Eleazar, katapusan niya ng buhay niya. Akala niya it's the end of his life. But the Lord turned it around. Right now, this is a battle of pasdamim. Once you have faith, it is the end of something. But it is not the end of your life. It is the end of your poverty. It is the end of your sickness. It is the end of your struggle. It is the end of your problem. Pasdamim. Amen. It is the end. Ngayong araw, believe, eto na ang katapusan ng problem na hinahawak-hawakan mo ngayon. God will give you a great victory. Hold on. Raise up your hearts and hands one more time. Let me pray. Father, thank you, God, for releasing supernatural faith in this place. To believe you, Lord, for a great victory and harvest. Each and every one, Lord, in this place that really have a supernatural expectation. Release your anointing, Lord. Thank you for your grace that enables us, Lord, to hold fast
and never let go of your promises, of your word. In Jesus' name. Amen. 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 Come on, let's give God a great praise today. Glory to God. Hallelujah. Find two people. Gaksaing na nga, I receive my victory this morning. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you so much.